ngomhla ka-24 September 1828 kwaguqa ilembe leqamanye amalembe ngoKhalipha. Uma lingavuka Mthabela livuka ilembe 2 weeks afu 2 weeks 2 days 2 days. iphethe le nto le Ikwa. lena ngiyakutshela uphinde bositebana Uphinde bekhona Sithabane. South Africa vuka ilembe Andilabo uhulumeni benu. phethe le nto kodwa wakwabona namaqhude eqomsana Lutho. wakwayibona inkunzi iqomsana zodwa Lutho. kodwa kuthiwa kwenziwe kubani wathi umgabe betha kasayini eZimbabwe ukuthi abafana baqomane bodwa umyalelo uphuma lephesheya Obama. Wabiza yena. wathi umgabe lethani Obama bezoba umfazi wami yena kuqala evuma umgane bese ngiyasayina ke bese ngithi uTabani kusemthethweni wathi Obama Wonqaba Obama. wathi Obama haka uyahlanya umgabe ayisham alivukile mbe bafowethu ngomhla 24 njalo Siyakhona. siyalapha emkhosini kaShaka Siyakhona. insizwa ke nasihlangu nazi